Hakasin ka ba Yora dan buram biang ka North East United ia ka duran kom gipriang sngap babat ai khuble ya phi baro kitu ki bujis ngotenat ban sngap pat ban pe ki kubor sport hakane ka channel ka North East United kaleo ban ra biang sajisen ya ka duran kom hadin ba kaleo ban ra ha usnam ubarala kata usnam arajar arbusau pat menta usnam arajar arbusan dai hi ka North East United kabaleo ban ra ya ka trofi jong ka duran kom hadin bakal lapan pelim ya ke Diamond Harbour hado dah hendru lekawe gol ya kini ki hendru teliki gol jengka North East United layak bantap lengba waktar hake minit ke balai peu bots ke gol jeng ukokoi hake minit ke besar pusan plus art UHT sing hake minit ke besan pewai usampero hake minit ke bapra peusa lengba ukaitan hake minit ke bapra peu hendru ban ia ke gol ke bakado na ke bantaka North East United layak bantap lengba orang ye lekai ubaken sai tam jengka kata uajare hake minit ke bakandai peu plus sau kan baya ke cikol na ke banta ke Diamond Harbour layak bantap lengba umaisen hake minit ke bahandru peu pra kumta lengba ke ne ke jingjob hado ada handru la ke wekol ke North East United kala job dan buram bat ke leo banra ya ke ne ke duran kop jermanta usnam arajar arpusan bat ke longruk ke sin ke baar ya ke North East United bakan yora ya ke trofi jong ke ne ke duran kom bat sekaweru kalong ke ke bas ngau tenat ba ya ke North East United namar ya ke golden ball bat ke golden boat layak banra ada wajar ye urang ye lakai jong ke North East United bat kum joro ya ke bas goalkeeper layak banra hi da urang ye lakai jong ke North East United kumta ke ne ke jingjob dan buram jong ke North East United ya ke Diamond Harbour hado da handru la ke wekol kalong ke ke buram ka bakraw ya ke thanyot isi barok kawai bat kum joro ya ke jela Meghalaya hi barok kawai namar ha ke North East United kadon ya uredim tlang ubalang urang ye lakai ubadai na po jong ke jela Meghalaya kublai shiboni pi barok ki bijis ngutenat ban skap ban pe ya ki kubor sport hakane ke channel ngin skendopat hakave ke video kublai shibon